Malo le soifua manuia. Malo fo ile nangi mamale ne afiafi nai tu o le tino keriso. Ia, mo lama on tatou whaaftai I le tua. Ia le fo uto I mo le nei mafutanga le nei afiafi. Yung o nei fiso ta inga pena whailangi. Ia, tatou patipatia ai le file mumaleanga le lei o le tua. Ia, wa taita e masitou soifua. Ia, se mātou o le fo I o tatou toi whairoa iai. Ia, vi ia o lona pupunganga leimano a aolofa. O lo fa pe fo na muni ia le lo fitu no le atua ia tatou ia soma ia mo fai e fo ia to dia mai tatou por kala mo Talanoa le Uso le nia fiaf ia fatalo fatu se paanga mo e masani ia me se foi le Grace Recipients Community Church nia fiaf fit so manu malo Yesu Kristo ia fatalo fatu foi lo sunga ta ia le Grace Recipients Community Church Efeso Fonoti. Ja. O mo kwa fai fai kede mai ale ako de no e suki pe fo dinga me de uma e fai nga malanga me de ko ka ko ngiara fia malo ali soifo malo le ya ali ya so mo ngo fanga so lo ko io ya me masangia so longa le mea uma le lo famranga le tua e winga malulu mo suia ele tau ia e whainga ilu I tau le savalinga ia a lu tau lava mai Yesu a au tatou mai ia ia penganga so longa le mea uma ia le li ilo na lo famranga le pasta o ia kasi mea malo foi maranga man wi era sunga ka ia foi eri ia o faala vela vea fa ai foi nga ia ai faftai foi motar sanga ma o toi tato toi fei do ia I fe foi do monu ai tu malo arta po ia o titato la fa savari ta potara me ne fia la ta amasa se sidi le o lo masalo le tate ia mata upure ta ure Faaolaina anga ia mai pesidi ia mai kai kaskas ia mai foi de farm ni la fi o le mai ka winga nga le de tanto nunga le o lo fa pe mai na Faaolaina Iuta eta na to le do la no fa kanga e mongi de ka ko mai nga Faaolaina Iuka ia me foi na le do e mongi de ka ko ia tamo sili era sunga ia mana tu fu tatou ia ele mta sili le o le security of salvation ia po le saunga le mu po le mausali po le ilo o lo tatou faaoltanga ia a faapela ia se mau faapena Faaolaina ia Iuta ai ke ua ko le ilo ia le inga la male ma ta silman mele tel tono tatou ele fai te tenga I na onga yerkala foi le Yesu na fai fai upunga le tele la na fer so inom ta pule me Yesu o lato umana au mai o tele tulia stasio ilato mana yo que firma ya matale tala ile mate yo ngai lua ono lua fa pasale ile sa no ngal tato li fa pe e alu lava le atali I ol tangata e pei ona tusia ya teia lo Talanoa ia Yesu ile fa taun uina o perfetanga po prophecies o la Talanoa mai according to the scripture o mea o tusia o mea nga e faia o la leo ngal kala Yesu o mea fa tau ya teia de pela o talana e Faaolaina o ia fa satorina o ia e fa tau uina lava melo la io sa no ngal tatoli al tangata na te Faaolaina le atali o tangata referring a te ia o ia le tali o tangata ala mai al tangata por le betrayer por le Faalata na te Faaolaina le atali o tangata fa melo la Yesu o ita lofa ia te ia
mai Iesu o i talo whea te ia e le lei I lea tangata pe ana le whanau mai o ia whai upu e lua lima on ta apulavanga e lua ono o māteo whai mai o na tali mai ai lea o Iuta le na whaalata ina ia ua whaapea mai rā pie o au ea ua whetala I atu oia ia te ia o kalia ki Iesu sililea a Iuta o le nā lava o ila manino ia o saunoanga o le tātua li. Wha mai, a o le tangata na te whaalata ina lea ta li o le tangata o I tā lofa ia te ia. A se ame o whae e Iesu le talaranga, o ngā o se tūlanga le leie o ia il tangata na te whaalata ina, ia lea ta li o le tangata. Mai, e le lei I lea tangata pe ana le whanau mai o ia. So e fōlinga mai la, ua uma o na porkalame le unga o ka na te whaalata ina ia Iesu. O sili pe moni nga whaolaina Iuta ai toe le iloa na whaoltanga. Tuli matanga au pela le sili ngā pasa pela o Ioane le ono wha. Whai mai, pe tai o isio o tau e le tal tonu lava. Sangoanga e Iesu. Lai whai I ona so o maratona e whai mai. Awa ua sila fia Iesu talu lava le amatanga o isi o e na le tali tonu ma le tasi na te whaalata ina o ia. Longo winga, o le tangata Faaolaina, whamekala a Iesu, ngai loa mai lava, whamekala kuspa ia, ngai loa mai lava le amatanga, mai awa o sila fia Iesu talu lava le amatanga. Mai o isi o e na le tali tonu. E iai tangata na nga whaalongo longo ia o nga Iesu ma mea umana whai Iesu ai le taltonu. So a le whamari ia kuspa ia nga sila fia mai lava mai o ane nga sila fia mai lava Iesu talu le amatanga. Whamai lola ia lea ma le tasi na te whaalata ina o ia lo inga o ila o le whailonga I loa le tangata Faaolaina e taltonu. E le se ka Faaolaina le tangata le whaiele mea lea na te whaalata ina o ia. Mai na iai utai mea lavanga whai e Iesu na wa ai wa venga na whaarongo longo ia o nga Iesu na iai mea lavanga nga whai e Iesu wha atasi e au so ale mele ali I e le I a vea Iesu ma li o Iuta longo winga a toe whaafengo filtala e le I Faaolaina ia Iuta ale ana nga la yo nga ye whaalata ina Iesu. A whapewe skala, whawhenga uloa e le Faaolaina ia Iuka. Nga whaalaka Iesu. Ele tupu se mea whapenga I se tangata ua Faaolaina. E leo iai fo se whama monga whapenga nga wala awa e Iuta ia Iesu whapea o ia o lona whaaola. Ele se keimi whapenga nga tupu. Ngoinga e taumai nga ele Faaolaina ia. Iuta o lesi whai longa manino rama pasta I loa ele Faaolaina ia Iuta o le yoange ngā sfulfitu sfulma le lua. E whape o le tātou li o tausia I lātou I lo suafa. Ina ua o ia te I lātou I le lalolangi. Malola ia. O leo I e na e fōa I mai a te au e le ai fōi so lātou ua whano. Whai mai loa Iesu na o le tangata o le mālaia ia tau nuu ai le tusi. Ngo inga o le tala a le tātua lii o tangata umalama so o Iesu. O le whaikala a Iesu tamahu mai ua o tausia I lātou I lo suafa. Ale upu ngā tausia I ngā e kusa man ngā kusia le kuspa ia. So ke mi ngā whaonga I ngā o le tense ngā whaonga I ngā o le imperfect tense. Lo ingot kala Iesu mai na o tausia I lātou mai lava ke mi ngā se ia o mar ke mi ngai. E lewa pe ngā kausi ngā aso la kia ia I loa. No, ngā kausi ke mi ngā la whaau au mar kausi ngā ia o mar ke mi le sau noa Iesu I. So e le mawhaila o na wheo Iesu I lana tausinga lea. O le karangoa aku grammatically apasa. Ia mai kala Iesu, lau vaenga ngā kausia ke mi ngā. E o mai lava ke mi ngai. E lua upu ngā e tā o ngā mea Iesu ngā whai me mua
na ia tausia lua vanga lua whaupunga mai ua o leo ie na e foa i mai a teau so ele ngata ina tausi aenga leo ioi na le ngaka kausi aenga leo a whapea langa Faaolaina Iuta ai koe le ilolo na whaoltanga o aile whale kongu i o Yesu le anga langa leonga le ato toa lana tausinga ale upunga leo ele okukusa ma le tensla ele upunga tausia ole upunga leo ole air stance means ele ngata ole indicative in mood ole mea moni lawanga kupu a ua umana tupu ole nga leo ale tausinga o la lavang kausi mai lava le teminga Faaolaina ai se o mal temile sa no ai ia Yesu i so ole ele o la vea ai la ia yuka i ele o la vea yuka ile li ole o tangata leo ina ma tangata tausia ina ile tausinga ma leonga le a Yesu longa winga ang whapela vea yuka se mangue e whekauir kala na le lolo na whaaltanga a peta e leo mangingo leia whai mai le aiso la to ua whano whai mai not one of them le aiso la to ua whano saulo lai ma contrast na o le tangata o le maalaia ia taunu ua ele tusi longa winga ele ngata ina o le mea na tustusia mua e whatatau ia Iuta malona destiny malonga taunu unga ai o le whataun uina foila lae solo lava i lunga o le mea ua uma ona Faaolaina so le tusa la marau si pasa pe saonga Faaolaina yuka ako le ilora whaotanga no ele Faaolaina ele ilora whaotanga leanga ele yes whaotanga ele Faaolaina in the first place iyo a whapea la pasta ele Faaolaina na ia Iuta ai sa lang fitfida Yesu ai sa lang fitfida Yesu ala ele Faaolaina yes, good question. I think it's from this issue le sa wale argument le fai mai na Faaolaina ia Iuta o ngale upunga le whaonga i le yoange ngai o ngoku fikus furu mai Yesu did I myself not choose you the 12 he's referring to the 12 including Iuka the ve mai Iuta I malora Yesu and yet one of you is a devil so now he meant Judas the son of Simon Iscariot for he one of the 12 was going to betray him Iuka o se tasi o tos fulua lea a o ia na te whaalataina Yesu o le mea maalia la I mai kala Yesu one of you is the devil so Jesus chose the devil filifile Yesu fulkasi male ki apol o I foi tatou te ai ile mata isau o le tua I lana pule au na ke whaia I mea tusa malon pinangalo e kofianga filis full lua but one of them is the devil. Question is e Faaolaingas ke apol e Faaolaingas the devil one of you is a devil e mo ila na filifiliina a ele I Faaolaina he was chosen ele ko nga me vonga le ka ko doctrine of election for ngai o filifilinga le fai o le avea maso o Yesu to o femelo la ia e mondi ala nga filifile Yesu ia yuka ai le fa penga Faaolaina ia yuka onle isa no nga tatoli mai did I myself not choose you who did that choosing? Jesus. For me, the 12, and yet one of you is a devil. It's funny, Jesus knows everything. He knows everything. Ele va pe Yesu ka ko Ezekiel va ai ma me apena. But yeah, he sees the heart. He knows the heart of people. So he knew the heart of Judah. Ngai loa Yesu ia le loto o Iuta, and yet he chose him. So Jesus knows everything, but he chose Judah.
So I say ina ia whātaunu ina ia waloanga. So o fisili a lausunga pe a whapeanga Faaolaina ia Iuta. Ai se o ia whapeanga nga elei Faaolaina Iuta. Ai se na filifili a Yesu. Ia ole nga filifili a Yesu ina ia whaataunu uina ai ia mea o tusia. Mawhawhawaleng. O predictions nga whaitwhengan kuai. Ke whemanga va ile yoange nga sfulu fitu whai upo e sfulu lua apas whai mai. O tausia i lātou i lo suafa. Kalale a Yesu le whai il tamā. Ina ua o ia te i lātou i le larolangi. So while they were in the world, ia Yesu, o le mea nga whai o le a. E tausia i lātou lo suafa mai lo lai ua o leo i e na e fōa i mai a tea mai lai e lea i fōi so lātou ua whano na o le tangata o le mālaia whai mai ia tau nu ua le tusi inga ia fulfill ia mea ua tusia ina i whaatau nu ina ia valoanga so ai se ana filfili a Iuta Yesu ina ia whaatau nu ina mea ua tusia ai le whaapeo ua Faaolaina na filfilia fai maso ai le whapenga Faaolaina o le pero o fatu ile sovereignty le tua e whaonga ai le tua ia tangata le lei ma tangata le anga pe la kalvonga le a Farao a kakoma fo Farao skamalo evil le anga mio le anga ave me ka kuspa ia o fai le tua il fa anga loko falau inga ia faalia e longa matautia so that ole pule a nga le tua e fa nga mai ia mea uma ai la ile ia tau no me o tusia e kusa marsa no nga Yesu e salamo nga fa kasi fa upoiva mai ole tangata foi o la o lena o fa tua iai na ai la o areto wa mai o ia te aulona mulvai a fai mai ia pekelu ile ngaluenga nga mo mosfulo no mai se mai au soe o tatau ona tau no ole nei tusi refer ile salamonga fa kasiva fai mai sa mo ai feta lai mai ile nga pa ia ile fofonga o ta vita ia Iuta se vai fia se lau wa fe kausanga taluai leu fa ka ngoinga I afa meka kala le a Petero fa mai sa fai mata ita ia te ila to e na pu e ia Yesu o folinga mai o destiny ale a Iuta ia so e fa nga le tua mea le ma mea le anga e accomplish ai longa purpose longa finangalo pe tau te mana na oi pele ai we cannot change that's the truth ole mea lava fa ko pixilonga o malia te mama tiltila ia pastor ole kalanga fai mai the 12 and yet one of you is the devil but you chose them e lo ala devil I chose ala but he had a purpose ole if I tell nuina mea o tusia ole ala fai mai ia pekelu think of pekelu in this context kolu kausanga feo ai mai Yesu fa kasi mai Iuta ngai loa ma va ai ava ai foi la ile mali o ka kale yuka de me ka ke loa ia sa o ese anga ia I mea uma la valenga nga fai de mase o isi au so uma they address Jesus as Lord Judah never addressed Jesus as Lord I came la pia mai ai ingi conversation mai Yesu I Paulo menga I ngare fe mai e rapi ele kai fai mai leli o kulanga nga ia Iuka ele stangat ele Faaolaina ele mo ila mga filia ele Faaolaina ele fa penga Faaolaina ia Iuka ia longa la le ua mau ki go fo ina o Iuka la I Faaolaina a en fili e su mo la ele fili o lau e doa ke muta pe ka sa ra na si da fie de ku me I amakanga la lang pesa fili ka ko I amakanga do ka ko pe la ko na me la le mai le ala o fili ala ngai do ai su yes ka singe
ke volo le ko i ranga so le o nga i fa ka ngunga me ko sia yes o magingo foi da kuranga si dia le ko nga si dia nga i mai ya me le e ka ulusi me le farkanga ya le foi la o e foi ma fo nga fi au si le fi le ba lo pas ya fa pero si lo koru le si le fi la Yesu o yuka o le afa ka ngai si le fi Yesu penga silfia e Yesu ya o le afa la kanga ye ile yoang ela manga e ono ongo fa abas ngai ye ufa pe tai o isio to ele talitonu lava awa sila fia Yesu talu lava la matanga o isi o na le talitonu fa mai lo la ia le maletasi na te whaalataina o ia. So kama whai kau i whapretania apas whamai. There are some of you who do not believe, for Jesus knew from the beginning. Nongo inga o lan mea kamanga. Jesus knew. Ngai loa lava e Yesu. Ngai loa Yesu maile amatanga e ka kaile karkong. Ngai loa Yesu maile amatanga ia le o le a whaalataina o ia. So ngai loa Yesu, he knew. Ngai loa Yesu, he loa mai la matanga. E le vapea se meo ngane whakaake ia Yesu i na sila fia le lei o le tātou li. Foi o le siku ngā o le tua po Yesu, foi o le sila fia sa iai na te ilo mea uma sila. A vapea i o le tua ia, he knows everything. So le varang si fia kuranga le maropa. Ia au ke masalo la da kuie le si donga fa. O ke le fka si fia. Fkau ia man maruru. Ia falling mai la. O le mafkanga le o le faat. Ia po le falling mai le o le mafuanga le o le whaaratainga o Yesu. E a foi. A koe va ai wha le pe on wha kuapas. I le tūlanga le i le pule au o le atua. O vala au o ia i le toa se fulumal toa lua. Maino la ia lea. O na tuu atu lea e ia te ila tau le pule i anganga. Yang leanga kusa o mena ke fia ko pasta o lenga la vea i maiuka i fululua lea melo la ia lea o Yesu on tu atule e o mata yo on tu atule e ia ya te ila to le pule i nga leanga ina e tulia te la to te moni a ade nga ma fa malo lo i mai uma ma i tinga uma o le mera le ke va ko e ma fai lava ona nga lue se tasi ma fai mea uma lava i le lotu a le i Faaolaina le nganga fa kai ka inga o Iuta o lai ai ma involve mea uma i nga fai ai le fa pe o Faaolaina le nganga nga fili nga vea maso o Yesu. That's right. Ai le Faaolaina peila le ko nga me vonga le fa ko le pule a le tua na ke fa nga i mea uma lava matangata uma fa nga le tua kanga Cristiano pota teltonu matangata le teltonu o ka inga ia pe fo ole o ke mi e fa nga le tua il fengin kwai ia no fa pau ma no filio Israel e a o ia Israel le vela o mai fa nga le tua ia ki Apollo pe a tusa e malanga e nei accomplish ai ia longa fa moi Jala yuka e la ve le vaenga vanga fonga ele fai mai e kala sul mateo nga e fitu lua mai to tele la tu te fai mai a te ile aso le i mai se mak perfecta ngelo ngo mako tu lia te moni mako o langa ye yuka i le sul lua le aba Yesu tele lo to o ke le lo to
o e whai a mio le anga. Ku se mwhai anga ngā lua kaka e loku, anga o le atua lava, ngā Iesu lava, la ngā ke iloa le kerisiano moni, ma le kerisiano le moni. E mo ila whai mai e loi fua, but sometimes some people they're really good at ele act for ngā le whainkai kako iloa. A Iesu ia, e tasi lava ia. I ranga vai, i whaafianga whai mai Iesu leo vaenga ia. One of you is a devil. Ia, ko whai mai, o le fui whaatasi maa lima, o ia ngai whalaka inga. Even direct ia yuka, whai mai, do it now. La me whakali, do it now. So he knew, o yuka e whalaka ia nga ia. Nā o ngai longa lama whakanga ma yuka e whalaka. Ia, loa le lama whakanga. Pea me yuka wharaka. Ia. Mā no pasta. So ngā whaolainga yuka. No, e le I whaolainga. E le I... Ngā whiwhiria Iesu yuka. Yes, ngā whiwhiri. Ngā whaolainga, le ai. Ngā whiwhiria arang whai o ngai ar kepo. O e kaka ko kasi rea ra, sa sila whia. Ia. O le mawhakangala Iesu ia mai, o le wharaka rea ia yuka, pinga whaidea mea o ngā mea kusia. Yes. Ia completely, Kusa e whaingatana ana tali e nisi. Ia, de foi I vaenga o le peona tātala Talanoa ai, a peita, o la mangingo le tuspa ia. Mangingo le ia, ia mea yuka nga whai, ma le vā, ma le atua, ma le whainga e Iesu na whai ai. Ia le me siri nga siri o me whapia. O lo o ia ia vaenga ma scriptures o tuspa ia. E wha malama le ia le tūranga o lea mtāpu. Ia ka mon foi ai wa mamama le sliu so le sa siri ma tūranga le maftanga le ayuka. Le penkukuri mai. Well, koapas, it's always not the case. E le stangata e le fia malamalama, e vele stangata e malamalama ai le fia mga o ai nga it's how you reconcile the Bible, the oneness o le kuspa ia le me e fuanga ia wa le ma se folinga I ka o fa penga nga Faaolaina ia yuka on me mai Jesus knew from the beginning. Longa winga. O le mea lava le o ia yuka longa ele Faaolaina ia yuka. O le si pea pe o le Ioane ono lenga ka Talanoa. O le whai mai e le mawhai e se mea onga o lae ele ngata ina tausia ai leo hina. O i ngā whenga mea. O Iesu. Se fululua ngā wala awina ngā filfilia ngā kos fulkasi ia whawhenga ngā whainga koe ngā mea ia mea ngā kakusile Iesu ore si mea ngā kaua I kakangoanga ni eftafi I le mea lea whenga le e mawhai whaka le krisiango ngā ai kokongo maunge I mea ai les kaka Faaolaina pe o lo me kaunge alua I karainga ia ma whewa ia I ia kai piwhe o kako I karisi ai masaua ia marisi konga ia e moi konga ia ko kere lo pe fiangi ni ma ia pe fianke monge yuka ngā kukuri o ngā la whai mai ngā tuu ia ele pule e tuli e te moni ia it's full lua lea ia ala e mangingo a makala Iesu. One of them is the devil. Ia, maro pasta, sa lo le ua makua I mangino le mangia fiafi. Kuranga fo I o le mafkanga. Ika ia mai Iesu, mele kau whaorkanga. Ngā horeanga I mewhisi ia le ua. Ka vaenga mo fo I mele whaamnama ia. O ke lore sisi mea? Ai ia sisi mea ngā ke sina fia koe whapopo kong vaenga le ia yuka. Ia. Amangoa le basta le. Kera le sisi mea pasu mea ngā le o lo te vaai le tua ma le vaenga fu ile o le pule au mai le tua. Na te vaai e fōlinga mai e o lava I se angasala maku ia lava. Think of this, e le sisi angasala
whaakusa I lea sala. Ie, e mawhai le pule au le tua ona whaonga ina au na ina ai lona finangalo. So, e makua sa o le lei ale, le ngamana tu, le kikilo kwai, le ngā solonga mai ngau mea. Whataita inga la peila o le ngā luenga ngai e wha, lua fiku ma le lua valu le whai mai ia, e kala le kusia luka mai. Awa e moni lava na whaaputuputoina o he rota ma pono tio Pilato a tō manu ese ma le nu o Israelu I lau au ona pa ia o Yesu o e wha o uina o le kakalo lea le kālesia a whai mai lola ia la tau te whaia mea lava na tuu ana mua I loa au malau pule ia whaia. Kusa e la whaapea api la ko ia o ngā ia mafuanga o mea ia whaapea he rota ia o ngā ia whaapea Israelu but all of them were instruments I le ao le atua e whaatau nuu ia e whaapea la ngala avema mea e innocent ai pi lako no he had a chance ngā ele pevelao o Iuta ele avangoe sala mo ai he chose not to so o langa loko malo but God sovereignly used the fulfillai ia lana finangalo o lesi fafika uli I pasa we sometimes people always like go beyond what the Bible says ma lesi mea we try to figure out the infinite things of God ia tato mafau finite e ka kifika ngofi fika vonga le fua mai ka kola langi fua tato fa masinonga but I want to ngalo ya te we are talking about God le atua live in no time o le atua e whaavavau o le atua nga whaia mea ia ko ke wawa ai koe e alang ka kom whainga whika mea ia because o lawa umana tusi o kura ka ko whaika wai peila o le mea lea au te fia il talanga il kakalonga a re ka eswe mai a wai moni lava na wha potoina o he rota ma pi lato a to manu ese ma nu o Israelu I lau au na pa ia o Yesu o e whaauina Manola ia, lātou te whaia mea umalava na tuuana mua. E mo I lava lau a vaenganga lulue, ma mo lia Yesu, whaalaka inga Iuta, pa ngā iai le a ao whaamanu malu o le tua ia, ina e tau nuu lava le mea lea, o ngā whai mai, malau pule ia whaia, o a mea ia whaia, le whaoratanga lea. Nanga e kau lava ngā maliu Yesu, le maliu a Yesu, kau ngai se falaka e fulfio e profitanga e marsalamo le fe me ka vika I wa pe o menga le kau ki no ko pe fa punga de ve ele le I le tangata pe ana le fa na mai o ia so it's not a good wish e wi ngoro karpe ko nga America no mai saka wanga le fa ko I su o fa anga ia completely made whanga pe kara pe kau ele le le tangata pe ana le fa na mai o ia but onga o le mea le kawi le nga e ka le pe sa nga e whatau nuinga la ngai do e su o le temo le mea ang wha o e so aku rasa si fika wanga even the devil male evil ki apu God can use le puri awa ora e whatau nu e lona finanga pe whakala ia yopu God allow a koe whawhaingo fia God use le fia whaaleanga ki a polo I tangata le atua e whaalia e lona matautia I le history foi I le mea lenkupu I le 400 silent years wale le vār whenga koe mar whenga fo I le aua wai me whenga mālo pe longa sa ua ia Persia sa ua ia e lengi se o mai a loma I le kemi o e lengi o le trima al sangar sili ia I whapenga o ngā tasire ngana e whesota I e laulangi. We're talking about before the cross, before the gospel, before the salvation. Ia Yesu. O le mafau le ma se mafau al sanga ia Yesu mal faultanga mal fa cristiano matangata le tua paula mela manga awai ia pule e lengi laulang saulo ia al sanga I malanga manga ia tasile ngana kau kala laulang ia koa le nga creek ia a sau ia loma fa ko ilalo
Saulo mamalako mga o ia rula langi o te target is o wala soka inga faua kule awala fai ports fai wafu me apena I fai ngofio soka inga without them knowing God is working ready prepare lo langi for the arrival of Jesus Christ e kaungu umala Yesu male kala le o umangsa ungi le communication male transportation o mangsa ungi ia awala male ngangana ia leanga ko fa maungi ngamenga kusit fenga fo ile creek mar kelo fa maunga matalo lotu fa mau le creek ia maka ape lor kala le aja wala ia ko le ia wala soka inga so o si fa fi ka uli wafu yo fa da wori ia fie e karesia yes ngai la ver kala a luka ia tusonga luenga so o le unga la kala o pisingisi avo ngai ma fea sale la langi matangata ele kanka le tu ele cristiano ma fa la vala tu la tu me la fai pa ele overall ele fai ele la langa va ai God is moving, God is working. E o mai fola tato vai tau. O le lau kau ke wa ai ku susu ia mai o mea lo ngā sol. But at the end of the day, God is working out something. God is cooking something. If tau nu o la valona fina ngalo. Pe tato te manana o ai, pe tau te iloa, pe tato te le iloa, pe kukusa male timetable lau langi pe le ai. It doesn't change anything. God will fulfill His promises. Male me e fina ngalo ai. So o mai fela ile keisa Iuka. E ui lava o se mea maku ia ma sala ma evil ke le mea ngā whakamaro. But God was sovereignly using that to accomplish His purpose. O le ala purpose. Ia o lava Yesu ile sa tauro. Ia le o yo kau whala ka inga. Kau ngā whasa te reina. O le me murumuri ale ngoko ma Yesu o Iuka na kai kai. Nye wala whekala Yesu ai ngimo Iuka. Ale ngimo ngare umiang ngimo ai o mai mlo mara o whailoku ia. Ia mai loa resma ma oi lava sa tauro. So o le ale uingol ka e pule au le tua. E ngā lue mai iai I va e ngā tātou te mawhawhawina ma va e ngā ma tātou te le mawhawhawina. Whether it's according or against our judgment. God will always fulfill his purpose and then come back I lau fesili au tū lawa ngā whiawhi la matahapas. Ka Faaolaina Iuka. No. 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 Whena lua wai do fo ila. E iai si ngā lulu e ngā lulu e di Faaolaina. E kongko shakira Faaolaina. It's not impossible. Ele whapea la fua ia whapea ngā e kare sia uma o la lawa i kake. No, that's not what we mean. What we mean is it's possible. It's possible for someone. E le I Faaolaina ngā minko e lawa I le I Faaolaina. Ia whakakai pasta de ua māua kule le ngia whiawhi ua whamamama fo I le kulanga le ne. I le kulanga. Ia le ala ua mo fo I ona whakaina le ima whamama. Ia ma kule. Ia kawa pe koe sime koe fisa. Ole ngā. Sai ma te newa no te mai koe whapa e tue lewa haenga. Ole ngā. Tele mano no ai. We can do another whole teaching about the same thing again. But o kangu unga lawa ngā ele I laka Faaolaina ia Iuka ngā iai mwhatasi ma lea lii ngā iai ma involve I mea na whai ngā lii Faaolaina lea nganga because Jesus will never fail a whape ngā whina ngalo lea tua e ola ia Faaolaina Iuka Faaolaina Iuka ele se pula ngā le kua e whenka ko siringia pule au ngā le tua ia whafta eku pasta le nea whia ele li ai mo le whaamamanga fo ima le wamaina fo ima le whaso inora whio ngā le tua le nea whiawhi ia o le talo aia ma sande anga le leire tua ma whatu mawina pele whaunga ma ora malo si la tino e si whalengang ia o wale na due I whaia alo le tua Cute, likewise. Le tua anga I dumo fu Tuseno le whatino ia a o te talitonu
ia o le whaanga o le tātou Talanoa le Uso le nei a fiafi. Ia manuia le tapua ingo le tāronga nei, kua lama au toi. Ia ngā wau ke le isa au o le ngau ka penga lisi i whainu ka uke lea. Ai ia manuia le alo whai bātu mo le State of Orange le nei a fiafi. Ia whamanuia fwoi le atua e tōro. Swafo Yesu. Amene. Man, no.